Karom kadokwe phan same nangli tum same arjulong pon thaipo jongsi Hindu atum Sikh atum Lapenke Buddhist ke Croy atum alang litum jongsi Christian dun loplutang te mate Muslim dun loplutang te mate akaprek adhrom dun loplutang te alang litum ke SC status ke che toglong lelo pola mangena tum arjulong pon thaipo la sob se comments te mena pidun lo kedam tang video long la siri tum kladak pen chethan pon la pengeri tum same chethan nang ST tum han bang so Supreme Court pen ke pangdak pon aron bang ke effect jima Andhra Pradesh Supreme Court pen pangdak pon elo si ST status ke do tum han same pen kasik sak dokok jima hala samil tum chethanam nak alam ma Kosonlo ke klang cheng polotang te inud Christian a pastor alang li ningkan kebne do polang li pastor asai ke klem alang li inud SC pada sejul caste amunid lo cintada anan polang li men bangke alang li pan komane tumbangke dhroma men ben ke pasik sak dolo ke theng ke chok lason steme dolo amar si alang li FIR pidel lo FIR pidel pen api bangke court long le lo high court long chedano alang tumla Andhra Pradesh high court long Lapenke hadak man seme paklang pon elo SC Prevention of Atrocities Act 1989 halabang so aron besi alang li bangke FIR pilo alang li justice nangji polam sitame hala bangke alang li phan piun elo polo bang so a pastor bangke la so aja kong bangke enlong elo po athe alang li bangke Christian adhorom sirim rong lason alang li binong bangke SC lo apra mahang thek pen same SC lo sitame non bangke alang li bangke Christian do ko joini si hala so aja kong sitame alang li kilongke Avelo polo la SC Prevention of Atrocities Act 1989 labang so aron bangke mate aja kong bangke alang li bangke enong li loplo athi alang li ke SC nong ye kanilo polam ama si alang li aning samse lang puthot Supreme Court long same bangso case bangke pale damlo hadak same bangso puthak chedan lo same kijut si bangke alang li tu mate la Supreme Court pen sme puthot pangdak thudak lo lake all India tuma phan banglo lake jongsi komane SC sijul caste amuni tum jongsi ahokpet ke sijul caste ke aprang Hindu church same aphil mangke la Buddhist tum same amen thapdun lo Sikh adhorom tum same thapdun lo lasi komane SC amuni tum jongsi nane Christian punon labengke Muslim punon dun lo plotang te halabang so SC status bangke chetok long lilo polo Supreme Court pen pangdak pot laki kadok kawe India rat atum han anlo lasi bangso birta bangke adhek tum bangke ahok ma panakar jutum semedolo lasi bangso birta bangke ahok lo jongsi Christian ma Muslim ma kapre ka dhorom an kirim tum bangke lake SC status bangke chetok long lilo stame dolang alang litum nong abar sai dolang puthot alang litum Hindu ma Sikh ma Buddhist ma chirui thute hala bangke puthot SC status bangke chelong thulokpo lason stame aron pathik pondolo stame tum kenang sod bangke hala ke kalilo hala ta kenang sod lo stame litum kenang sod ma ki litum komalo idom ma ki ST la silitum han bang so pot effect dojima kupini kasik sak dojima hala same litum kachin inang kenang sod SC la bangke ST kopi lo hala stame litum chini pa prang nang kokpo isibe lo stame SC like sijul caste polo like religion based pen si bangso category bangke thak pono la pen ke SC sijul tribe hala ke tribes based pen lang polo kupia tribe ma di Karbi ma Bodo ma Naga ma son tribes si kelang pen si ke thak pono hala ke hala bangke badala ST bangke religion mate dhorom kelang ben si ke thakdam kali mate dhorom kelang ben si ST status ke kipikali hala mangil tum chini pa menang ji Indian Constitution Schedule Caste Order 1950 hadak si lahai ka dokowe aron bangke ke tok pondolo lasi ke cheng siang ko bangke bangso SC pu Schedule Caste pu kwe pipon ke bangso status ki pipon ke only Hindu tum phanchot Hindu atum apan pilos tame aphi 1956 aningkan bang puthot Sikh adhorom tumar same palu dun thulo ed dun thulo labengke 1990 anikan si aphi bangke Buddhist tumar same hadak jog dun same nani Christian ta Muslim ta lahai bangke hala bangso aron long make jog dun de mate SC long ke thap dun de athe ki kroidam mangala son lo hala Christian tum punon Muslim tum punon alang litum make caste system mang ke ave pulo laso posi hala bangke jog dun de lo lasi hadak SC atum amoni tum same jongsi nani akapre kapre dhrom rimdun lo protang te di excluding Hindu Buddhist taping SC akapre kadmang ke lage SC chitok long lilo
Munit bang kela SC made sijul ka samunit bang ka certificate bang ka chi otan thai lo stam hala bang so certificate stam invalidate po agam pi pidet po lagi lasi kan hok ji bang kela son lo SC status long le ji mate ST status long le ji pu lahai bang ke tum se chini on reservation lahai ali bang ke long le det po job reservation po non la bang ke SC ST act protection lahai ja kong an stam long le det po tum thi hek pene bang so video bang selam nam chodang nani tum chining tung duk thai pusi bang so video bang ke nai tu phan selam pon la pengke paklar dak pu pusi tu phan than pon athe no nom election do bom hut komani bang ke lam same pacho baita doji lam pachan tap same doji non ke la son pu pa phere tab tum same doji la bang ke than pa me tum same doji la sili tum klar dak man chini pon nak ST status ki pi bon ke lage based on tribe di copy akhai ma hala silang lo la ben ke culture lang lo identity lang lo di lai ka do ko we ke lang pen si ST status bang ke pi pon lo tribal pu identity do tribes tum long ke la si hala bang so tribal identity doma ve mal hai lang pa mi si ST status bang ke pi pon lo itum lang nam sinang non bang so aron ke paklang pon la Supreme Court pen paklang pon aron ST atum hanang pen effect do jima pu itum lang nam na itum la dristi IS long lang nam sinang hada klar dak men itum han sabe kitok mondo explanation do pami la silang nam sinang itum kaprek bang lang nam re nang nilo dopik dak jong si porhidam lablo plutang testame la isiang deng lang nam na itum contrast with scheduled tribes ST. The Supreme Court of India noted that under the Constitution, Scheduled Tribes Order 1950, there is no religion-based restriction on ST status. That's it talk daglo. Dagbang ke ST tuman mang ke thangnat restrictions tame avi pulo. Laben ke dutlang daga berlang namlo pulare thekdam long ji ho. An ST individual who converts to Christianity or Islam does not automatically lose their tribal status. Okay. Inut ST amunit jongsi. Alang itum Christian dun juilo plutang te mate Islam dun juilo plutang te alang itum ST status ke dam juji lapugi kali pulo. Provided they continue to maintain their tribal customs. Sitami si pachini da mangela son lo la tribal tum aron atang iritum jutang punon iritum Karbi tum aron punon pangbadam nang Karbi de itum long pipi aron do ma halai jong si to maintain bom lo plutang te de hala bangke ST status bangke do bom pulo. Identity, the customs, identity, and are accepted by their community. Lapenke la Karbi, punon ekpambadam denang Karbi tuma community tum jong si accept bom lang plotang te hala bangke thangna dalam Avelo. ST bangke lage cetok long bompo. If identity and customs were completely lost after conversion, sida me do thulang dak jong si la Karbi tum aronan, ili tum jong si claim clip pin totally lost mate ave delo plotang te lage. ST status may be denied. Hala bang ST status bang ke pipon pedet tahai pulo may be plotang te denied di. But if it persists, sida me jong si do bom lang plotang te hala itu ma jutang ko pipi ma la itu ma culture la jong si itu kroy bom lang plotang te benefits can continue. Hala bang so ST status bang ke long bom ji pulo. Kasi non mat ke ili tu bang ke peridam nang ji bang ke Nhok sita me avi athe iritum a culture sami tum sami kroy bom lang iritum address sami tum sami chingthang bom lang laben ge iritum la pangri pangdon hu sami iritum ko sonma hala sami tum kroy bom lang iritum along penalong ge chepaking nang ji sami kenang sot laben ge iritum ke matha ke par sik nang ji sami kenang sot iritum haupen mage non ke nilige Christian pinalo non ke nilige Muslim pinaglo non ke nilige kapre ka dhorom pinaglo pot non ke hal hai Karbi aron an ke ekdom chi obo pu bange chokchi det polake hala dhorom pen kachiju lok ason pulutang te hala bange kapre galam lo stame dhorom pen relate ave ason an bangke iritum bangke kroidam me claim pon me la bange claim vek nang ji pangbar dam nang iritum Karbi youth festival hurstame hadak pregram kachi pate dolo halaki iritum culture pendi related side lo dhorom bange related avilo se hala hai an bange kroi ponang po just pangbadam chot penge kapre ta do ta hai ji itu matha si halai bang same Christian tum punal be kapre ka dhorom tum punot lai phutak same chingwai chingsai pami nang ji neli jung ke matha mang na tum ko pitong matha ni atheli tum hakku pen aron ko pipi make do hala bangke chepang bu beden aji jong se religion men pene related dokok pulotang te lage hala bangke ka preg alam no athe aka preg dhrom jong se dunje lu pulotang te hala religion ben connection ke do hormu bangke hala bangke kroji bangke sungkrum lasi kado go vela ST status non do bom tum han same ke thanji bangke lalo
tum kap here nang jia thai be samia hok lo la SC status ke do tum hanbang ke asabo kasik sak dokok po thialang itum jongsi ka prek adhorom nani Christian nani Muslim Lapenke kapre adhorom jongsi tum dengrong kroidun rong lo plutang te hala bangso SC status bangke long li det po samili tum ke SC ka li det itum ST pinak lasi itum hanke thang nat effects samia be ili ST tumangke Hindu adhorom le dun jui sitame ilo mang STC chitok po ilo mang Christian edun ju istame STC chitok po ilo mang ke jong si hala so aron hala non la Supreme Court pen ke paklang aron bang jong si ST to man same effect ji posonde kaddo ka bisabe sungrap plang po lage Christian tum det po kalilo lage honghari tum an same asabo ka siksak dokok po ati hada ke tok pon ke Hindu Sikh laben ke Buddhism la ke thom adhorom chot laben abad an ke alang itu mage SC chitok long lilo walam lo mati la sobosi honghari sistem hada ke Hindu ke kalidet Buddhist kalidet Sikh kalidet la si sungrap plang po same non mage halason kali hala ke bang SC tumhan chot ST tumange thangnat sistem effega ve la si non ili tumhan ma ke la SC ST Prevention of Atrocities 1989 hala bang so aron sistem hala bang so jakong sistem ili tumhan bang ke dolang ST tuman ke tumhan bang ke dolang ko manne jongsi e tumhan dharma men pen na ke chenek de la ke son sona dharam pinak pu Christian pinak ma kapre dharam pinak pu na ki putto na ki pu sit nak pasik sak do plutang te hala bang so aron ben ili tumbang same FIR same pime laben ke labang so puthak bang ke justice bang nang pivek po sitame la SC tumhan bang ke adhorom ke chelalu plutang te bang so aja kong bang ke pipil hola tumhan bang ke nani Muslim nani Christian chelar delo plutang te bang so jokong ke alang tumhan bang ke abediat po asi bang so pastor pon same bang so aja kong ke nang ke Avelo pu koklo amasi kiremason simandela pheri tabre najia thaista me abi adhik tumang ke pheri do thai jelo so bosi pinana comments ni longlo Kosonlo so puthak po Lapenke adhik tum program comments jo pinglo ka pheri tum same dolo Lapenke klarda kalam ka chini isi doubt hoy atum same dolo nasi ni lening thelo bangso video pe nangli tum klarda kalam chini lo pusi jong se pine doubt dolo plutang te nali tum comments pignon sam isi ning chibinang jibang lalo e tum ST tum man mage thang effect ta ave Udah citang tu nak kapre video long domi thang me kado.